Ki nongilam ka seng National People's Party NPP kilapan pau bakin sapit nang ni syakmat ka ay bakin le na kabanta ki arngut ki MLA ka seng Kongres ki balasya penshitom da kabasya suspon na kabanta handrius nam halor ke jingkeno baki don jingyadai bat ke sarkar balayalam da ke NPP. Kini ki arngut ki MLA Kongres ki balasya suspon hadu handrius nam ha ke Meghalaya Pradesh Kongres Committee MPCC ha ke sengi thoding ki long uba Charles Marngar na mau hati constituency bat uba Gabriel Walang uba Daina Nongston constituency. Haba persang ban ye keren bat ki katu kat ni ki nong yalam keseng NPP ki bempua ban penpau kerteng ki laong ba ka jingle keseng Kongres ban suspon ya ki arngut ki MLA kalong kumba ki le bin ya ki pat ba jong kita ki constituency ki badon kam ya ka roy kapar ka jing suspon keseng Kongres kalong namar ba keseng kalakam ba kalayo jingtip ba kita ki arngut ki MLA ki latmu bandrung sya keseng NPP hadin ba kiladon ke jingyadai kabajan bat ke sarkar cela nalor kata ke MPCC kala keno yakini ki arngut ki MLA ba kiele persya ya keseng sah kawai pat ke kubur ki nong yalam ke NPP kilapan pau balada ya ki MLA ke Kongres ki badairu ki MDC ki sya beseng tang namar ba ki jan bat ke NPP ru kala ban kentat no ya ki MDC ke Kongres ban ye trailang ha ke Executive Committee balai yalam da uba penyak sing sim kum UCM Shushu ki nong yalam NPP ke lepan pau balada ki MDC Kongres ki la ban ye trailang bat ke NPP ha ke HADC balai ki MLA ke Kongres ki mla ban ye jan bat ki nong yalam ke NPP ha ke jela ki MLA ke Kongres ki balong ru ki MDC ha ke juk kapor ki don laingut ki bakan trup ya uba Charles Marngar uba Gabriel Walang bat uba Roni Wilengdo katba uba pensingan NSIM uba bat menta kum Deputy CEM ulong tangkum UMDC uba pensingan ubat ru kum Working President ke Meghalaya Pradesh Congress Committee uba Charles udairu Deputy Chairman ke KHADC